voin hi ni khat tho tran ni ani a mei thla chomalam hi chu tro thli le rothim puiron tho hun ani thina chiat na lian tak kan tok lo tura ngai photang Russia Ukraine in do ni zali somthum pani na ni a Russia chuan in do thlo na le cruise missile mangin Ukraine baya mi somni panga chuang an thi ni kha heti la hian Ukraine chuan khothlang ral thuam an dong thar zela counter offensive atana ral thuam an don hi engang takin nge an man tangkai don Ukraine hian counter offensive kan nei don an tirenga ma se an la nei hlei thei lawa tuna hian commander te kuta ta mek ni in an soi an ral thuam pek zinga an puan zar vak lo APKWS true chu Ukraine chuan an hung chuak ta a an mang tangkai tran ta ni in an soi heral thuam ni phung le akai noi hi han puang lokila kan lu chil Macedonia ni Ukraine precision kill APKWS true rocket te chuan Russia nuai tran ta Ukraine sipai te chuan a topa advanced precision kill weapon system true APKWS true chu Russia target tanan mang tran ta a Pentagon in laser guided rocket platform a hun chua hi Kiev ta na thon tur thu a puana tanga kum khat don ani nuwa Ukraine chuan an mang tran ta ni Ukrainian handle lar tak Ukraine weapons tracker in video a tuita Armed Forces of Ukraine AFU-10 APKWS an kap lai ti lanani a tuita alandan in heral thuam hi Ukraine 37th Marine Brigade 10 an mangani M1152A1 high mobility multipurpose wheeled vehicle HMMWV emo Humvee emo heral thuam hi da thayani heral thuam hi Kherson Oblast man nani heti la hian Ukraine hian unmanned aerial vehicle UAV le surface to air SAM platform Japat le S300 engemo zat an hlo to ani April ni somni pariata Russian Ministry of Defense MOD update po khan Ukraine sipai somruk panga sipai lir thai pathum le akatsia self-propelled gun SPG le D30 artillery te chu an chan then le to bok video a hian rocket pakhat chu Humvee da ani a launcher atangin vertical ka chu ani ti alanga video dang hlataka tanga drone hovering atanga la ka ni a in chunglama atla thla a achunga hian Russian sipayan oma wangin he mun hi Ukraine hian an target ani APKWS hi enge ni kumsang hi panga khan US Army chuan ral thom advance tak mai APKWS true ti chu an kalpui trana base system chu prime contractor atan thlanan ni contractor dang te chu General Dynamics le Northrop Grumman te an ni Khovel huwa paral thuam thlok bur siam thiam berber fuan khom te chuan heral thuam hi an buai pui mup mai ani base system te hian APKWS a hian distributed aperture semi-active laser C karanti dasala salam toya anti guidance le control system manga ka chuatur unguided Hydra 70 rocket chu precision munition atanan manga hei hian mi pui tamna kara target omte abei theidona soft le lightly armor target te chu collateral damage claim theyang beren an bei theidon zia chu mi pui pun khom na hmuna target te chu mi pui ten an tor lo theidan tur berin target te hi an bei theidon ani semi-active laser guided rocket system hi component trillion pathuma oma chung te chu M151 emo MK152 te M2A2 warhead te M423 emo MK423 emo MK435 fuse te standard MK66 rocket motor te anni rocket system hian wing assemble le folding fins anaya pakhata hian laser seeker thatak mai vu ani boka ahmalam kil khata da ani single seeker angena thoka Hydra 70mm system atanga warhead omsa te chu laser seeker mamo lavina man theibok heral thuam system a hian MEMS inertial measurement unit le advanced digital signature processing technique manga inbiak po na thazok da ani bok he system hian standard laser designator mangin na athok lang puya hei hian operator chuan rocket in atum ram a thlen theina tur target a highlight dona
helicopter atanga kilometer li point pariat pathum chuang emo fixed wing aircraft atanga kilometer som pakhat meter zani som sari aya hlapo dikle chiang takin an kap che thei hei hi kumsang ni som ni pakhata be system in software an ti changklun nuwa za asom thum in akka adik to jok bokani Russian hriam hraya ngonga nei donem rocket system hi lei borok le tuipui atanga hlo om taka man thei ni a close air support operation atan man thei ni bok laser guidance hi guided rocket atana aiming system bulpui berani a fin mounted system hi designator atanga laser sparkles faint tak tak po amu chuak thei video an tarlan Humvee laser designator te emo forward observer emo heng designator zinga hian eng designator ngai Ukraine mi te hian an man ero achiang talo heng designator zinga hian Ukraine hian enge an man hriat ani hrilova hetiang APKWS te hi main battle tank MBT tan po an hlo om hle tank chunglam hian pho anei tlem dewa pho anei thangai lova chuwangin tank lubor lam hi an sahuat lai berani tank chunglam tank turret 70mm rocket kejili le gram zanga zetarit warhead den laka ahimbik herlawang mase javelin anti-tank guided missile ATGM ang chuan anne so lo turanga yani Russian ho hian heral thuam hi an hrechiangin an bel chiang to mai thei active takin an chui to mai thei boka indona munang hong lang sar tak om tur chuan Ukraine hian APKWS system tamjok an mamodona tun thlengin US hian unit engzat nge Ukraine hian a transfer ti ero an soilo heral thuam hi rocket khol changkang takni in soila kan hrethiam mai ome pakhat man hi dollar sing ni sang ni manania US hian singa vel an siam chuak to he rocket hi geji som panga arit ni in a sei zong hi inchi som sari pathum point pariatani hei hi afita zong chuan fit ruk le inchi som panga ani alaya hol tlang a diameter hi inchi ni point pasari panga ni in a azong chuan som sari alian ani a 70mm hydra rocket ti a hriat ani bokani effective firing range anti a killing distance hi meter sangkhat za atanga sanga ni in a km azong chuan km nga thleng dik takin a kap theya a killing distance hi rotary wing thlona atangin meter sangkhat za atanga sanga ni in a km azong chuan km nga thleng dik takin a kap thei fixed wing thlona atang chuan km ni atanga km som pakhat thleng a kap thei bok he rocket hi second khat lek chungin meter jasari somthum panga atanga meter sang khata chakena thlok mana chu afita song chuan fit sang ni jali som ni atanga sang thum jani somriat thleng ti na ni ole khalam khachu du to kela Kim Jong Un to phun tur chu Washington Declaration tun hnaya North Korea versus South Korea US thoma lian hle a kan soi photo angin North lam hian aram himna ti der thong anga South Korea le US ten rilan ron nei thin chu apu a anche zela ni chuan ti in indona anga kan ngai dona ni ti in an thode wai ring mai ani US hian foreign policy a kalpuina South Korea chu nget takena ku a fu khlenga tan mangin ha ka zawa South Korea hian military base engemaw zat US chuan a hung ani Washington hian South Korea tan thuthlung chak tak declaration khau takanaya South Korea hian nuclear ral thuam nei lo ma se US hian a hliak khu in a veng ne hle South Korea tan US nuclear umbrella ati chaka he a thuthlunga hian US nuclear tui hnuai long Korean peninsula atepo ada de oreng thina ni North Korea hian a nuclear ral thuam chu US emo atran rol pui South Korea emo laka amangani chuan Kim Jong Un a raurel na top na ni a thleng don ani ti chu tunkar chunga so le Washington te thupuan ani South Korea President Yoon Suk Yeol lan niruk chung US state visit anei lai ani a thian Joe Biden ne nuclear ral thuam keng thei North Korea in missile ti punzel lai hian South Korea ta na US security shield ti pun chungchang an soidun ani Washington Declaration chu enge ani Washington Declaration hian South Korea chunga US nuclear umbrella ati chaka a omzia chu South Korea ven himna atan le US policy von nunnan US nuclear ral thuam South Korea ta chuan deploy thin an ni
hei hi North Korea chuan engchet na po aron lan tir chuan chumi chu hne so taka chan let na turani US nuclear tuin hnuai long South Korea US chuan ada fova North Korea ina bei thuta chenghal thei turin US sian nuclear tuin hnuai longa chhop deuh reng bok mase South Korea hian US nuclear al thua mak ngeta da tumna lova mithiam then khat chuan he thupuan hian ring hlel thung mase North Korea hian nasa zokin che ta la zela kuimena ringot po voi som bor vel jet missile an kap chuak to a drone te po South Korean airspace an thlo lu tir phuta South lamin an kap la theilo an kap la man lo khawang khan South sarkar po an mi puite atanga dem nan na sa taka pha ani chu wangin an mani polin North Korea ral thuam king thla thei tur siam chua ve mayan du na alian to hleya atam zo ka chuan US ral thuam le US sipai South Korea a bukhwar te hi South lam hian in phen nan le rin rola an la mang me ka ni South Korea mi pui te chuan Seoul chu ama pol nuclear ral thuam siam turin an phut na sa to hle a puki ma hian ate sa bansan mai don lova South le US in kop chu mel ma chet na anga itlata wangin an ram ven himnan chuan nuclear man maya hrelo thuwa soifowani chutianga ni chuan US hian North Korea hi a chan let ve nga langai dona chu Kim Jong Un a hun top na ni turani ang ti in US lam chuan thu chua an siam tarup mai ani indona lama kalang Crimea longjol mun Sevastopol field da khom na hmuna drone manga bayani awangin kang mai na sa taka chuaka Ukraine sipai intelligence official chuan field tank som chuang ton sing level phur thei Russian Black Sea Fleet te man tura ruam man chu ti chiat ani thuwa soi akang na sa hem hle Ukraine ram ribula Russia khopa khat chu Ukraine missile ten an kapa mi pani an thi ni in Bryansk regional governor zuana soya Russia le Ukraine ram pani te ram ri thlang lam suzemka khwa chu Ukraine missile ten na sa takin an kapa ni heti lai hian Russia sipai te chuan Ukraine khopui zinga chiat na na sa taktok mek Bakhmut supply kong chu an lati top lawani ti in Ukraine Armed Forces Eastern Group thu puang tu chuan a soya Bakhmut atanga chasif yar in kar kong pui in zom chu ti top tumin Russia lam hian be puan thlak thina Russia sipai te chuan Ukraine sipai te logistic anti buai hlotling lo ni in Ukraine lam chuan an soi heti lai hian Russian Wagner mercenary force ho tu Yevgeny Prigozhin chuan Bakhmut khopui ta na indona atanga asipai te chua tiran ni tur thuwa soi ni in news trend khat chuan an puanga hei hi thi an tam wanga ni nitin ruang sang tam tak kan na ya chu bom chunga kan da a kan in lama kan thon chuak thina ni ti in Prigozhin chuan Russia sipai blogger Simeon Pegov interview a soi Russian Wagner mercenary force boss chuan Bakhmut atangina haute ala chuak don emni Russian Wagner mercenary force ho tu chuan Ukraine khochak lama Bakhmut ta na indona poimo taka tanga asipai te chuati ratum thu a soya heti lai hian Ukraine sipai thu nei tu te chuan Russia sipai te chuan front line city ya an supply kalna tur kong anti top theilo ni in an soi ve bok nitin ruang sang tam tak kan na ya chu kuanga da in lama kan thon thina ni ti in Prigozhin chuan a soya Prigozhin chuan Russia Defense Minister Sergei Shoigu hena lekha thonin arang thayang beral thuam supply na turin tranpuina angen le ani ammunition deficit hi ti punani lo chuan kanin hnuk dokemo kan thi vek emo angai ti na ni ati Bakhmut atanga fighter thren khat anin hnu do arin oma mase hei wang hian Russia tlar hmalain chu mun danga achet pha don ni in Prigozhin chuan a soi press service telegram messaging apps audio statement ati chua Prigozhin chuan ral thuam mammo kan tlak chama wangin fighter somkwa pali kan chan bel le to ani ati fighter ti hi asipai te soina ni silai mutam zo kan nei chuan alet nga zetin thi kan klem zo kang ti in Prigozhin chuan a soya amma in Russia sipai pa ngai chu ami te ma moral thuam pelwa alo pu to a Russian top brass te chu bum tu ti in alo pu to bokani Russia sipai te hian thlasom chung zet indo ma mi hring sing sari omna khopui cheto tak Bakhmut chu lu chil tumin an lo bei to a Bakhmut ta na indo na chu saherna
meat grinder tia hriat ani hial hei hi mi tam tak thi na thi sen luan na ani wanga ni kar engemaw zat chung chu Russian sipai te hian he kongpui hi anlak thuan lo sei to ani ti in kho chhak lama Ukraine sipai thupuang tu Serhiy Chervati chuan tual chung chanchin bu website ina komna asoi ni e chuta chuan harsat na tam tak kan tok a harsatak zetani mase kan defense force te chuan theito panchua Russian sipai te hian kan logistic cut off an tum chu an lati hlotling lovani ati nun na kong an ti mai Bakhmut atanga Ukraine sipai lu le chuana kong om chun ni to Bakhmut khothlang lam ni in Chasifiar ne na anin kalpo na kong puipoi mo takania kem som pasari vela thuyani provision ral thuam supply po a him ti Chervati chuan a soya Ukraine sipai te chuan kong puidunga an din mun an vong renga engineer te po in Bakhmut pan na kong pui thar an siam to bokani ati heng zongjong hian Bakhmut hi kan chel chun jom the ni ti ati langani ti in Ukraine sipai Chervati chuan a soya Bakhmut hi atlu ani chuan Chasifiar hi Russia be na hnuaya a omle mai thei ni in sipai lam mi thiam te chuan an soibok mase khopui hi kan la chel tlata helai bula hian Ukraine sipai te chuan defense fortification an siam ni in an ring Ukraine chuan Bakhmut chu hum hi matiama he khopui hi Russia in Ukraine hun dang a bei theina tura kong poimo tak stepping stone anga yani oli kha jong khan le phot se chanjin thar jok video dot le in lo nga chang le vek don nia